Kang ko huma ramazet me nang ni hangge na my video ke chivit yang ai le YouTube ke na update pe o ma sai suize i nang ni hangge update pe kliyo ngan dai le he rang to de le nang YouTubers te jabam log ya ani hangge YouTube ke na update je pe wang zala mi le kan nis du nang YouTubers te lu za update pe om je chi mak ti zaina ani gu channels ke effect ram ma sana ani gu channels ke problem pe pe sra go zala mi le he rang to de le ang ko ani zmz le za YouTubers ke hang di sai suize agum gu take gu video ma sana update dam le ni tega rang to ran nang mzina rang to ile magzana ka dai prege billion de kimi YouTubers te hang di bam lo ya YouTube te strict to peti de le YouTube te strict to hang di bza an hang ga update ne update pyong za pe kyo ga update pyong bala hapto ga update pyong bala tingkum ga update pyong le sipo update pyong za bam ga nang YouTubers te lo za follow te mak lo ga ani go channels ke problem de kimi pe cha bam za ani chi mak za la mi le sipo zina na mai go update pe za de gum sing mi he ani thain sa mai le na kon nang ni pi jabam ji me technical channels le channels ke guk chi lo subscribe te tomang sabam jai no nang nei button lo ibe pa kang subscribe pe bigen ni me lo bang ni ka request to le update number 1 ke guk le update number 1 ke gip lo ge ani go thumbnail ani go video ra ma upload te ro bige ani problem ra me sra ga za pe chala mi le chi poram le je nang ni ka face te zo la mi le mak jai na update number 2 ke na ko pe lo bi je ani hangge ani go video ra ma ani go channels ra ma suspend to ni me terminate to ni bze ani krai bi option pe wang update pe ma patinga na ani chi sang mak sabam le ani go video suspend to ni terminate to di bam news du ani taiga information no ma pe agu video ko ta na terminate to ni mi suspend to ni mi ba ani taiga idea ke to go ze ani YouTubers te bam ko ra me ang ka hang sam ta ya agum ma do ze la mi le sipo do ze bam ze na mai go update ke na pe wang ai blog nanggo video terminate suspend to ni ze primba chi mak se to ni bam ma mak se kanisto update kena pe wang dai ni ze mai tinga na nanggo video ko ta na suspend to ni mi terminate to ni mi he ze puni ani hanga message lang wang le hebe jinori pete zaina ani hanga agum update me pe wang ai ze ram le ka mari le kanisto 2022 jinori pe blog ya ani hang update pe wang ze update number 1 le hebe rang to le mak ze na update number 2 ge ko lo pe wang be ze ani hanga pe wang ze bam ze ko kene za news channel te ze bam korama magzaina current affair te ze bam korama ko ani channels te le ze bam korama news channels ke relative videos te le ze bam korama news ze bam korama ani bam design du jinori pete zaina ani hangge ande ko form fill up te roba magzaina ani hangge message eket wangu le se le sipo ga nang ni fill up te ra nang le sipo fill up te mak zaina YouTube gu government gu technical gu page na Indian government technical page na ani hangga update pe yang jabang khule chipo je wang blog ga ani na fill up te ma ani na ignore to di blog ga example te je magzanak sangsing barang ke blog ga nang news channels te jabam ni zaina nang chipo fill up te lu je government ta ga submit te ra nang le chipo submit te ma blog ga nanggo channels le ja videos magza video ren sa ta ja nanggo channels le terminate to magza suspend to le hever to le chipo update trama update pe pe chaba mlogia ani zima YouTubers te jabam koraman ko news channels te ja nang YouTubers sang jabam koram le ja sra ga jara mile chipo news channels kana nang YouTubers te jabam ni zaina agum gojinori pe pe ge nanggo form rama fill up te lu lo hever to le po update rama ja chi mak jabam koram le jara mile chipo kanles to na mai go video ja update ja nang ni hangarang to ne jinet yang le hever to le nong ni na mai go video pi be na nong ni hanga se na gen ta ba lo le chi bum zain du nong ni jinori per hanga ko je bam lo he barang to le spi ga di ba kang pi pe me ram zet me ngi go si de le barang to